hingga angkasitongan na amalang yang diajarkan para ulama dalam ilmu hikmah ia kotomelo sinuntuk nabi kuilan latin roy maka de gorota salawa ibaca ia komelo itambe ya warang parangi matinulu apole ngak dalek na laketa itu salawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa surrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allahu ta'ala wal fil Qur'anil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Camat Baranti yang hadir atau yang mewakili. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama atau yang mewakili. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kapolsek atau yang mewakili. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Babinsah Kantimas Kelurahan juga hadir. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kelurahan Dua Penuah yang hadir atau yang mewakili. Yang saya hormati dan saya muliakan para panitia Masjid Nur Tarbiyah Baranti beserta dengan pegawai syaraknya. Yang saya hormati dan saya muliakan para imam kelurahan, imam masjid, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, sininna, toma-toma lebih sila suraku jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Syukur ki mapuji tandigangka lori sisi araja aku wasangan nafung Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabari di dalam na yewe waktu cinampo ewe nato padang katudat-tudat digaga akat tesangadin nato meluk bukai pengas sejarah kehidupan Nabi. Membagi-magi nasabari tudat cinampo tayai natakoyale siddi dua telu sipak keduma lebina Nabi tak natakololongang syafaat di yaumil qiyamah. Salawa naniya papasalama masa ifongol lori alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iya simata jalukang asalamakang akatuwang linota akatuwang akhirat al jannatu wa naimuha saddul liman yusallim wa barik alaih. Na iya surugai lulum ito'y hapamasinah upa pahanap punay tumasalawai makotoro tumapasalamai masa lori alimalabin na nabita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga natofadang kamanamuah natofadang makalik jari salang kabitaray nariyatupuri awala gading itu nakiyasik na pipang ulawang. Digagayak kati idirupatawi sangadina tumilo masimatay na sabat dua pasalan na to pada salama siliwangan agayaro isapai na saba riyoranon na fungan la ta'ala. Yang kedua syafaat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinina tumatuwa malabdi jamaah yang dimuliakan Allah. Angka dua pasalang
mailoka palebang ngilori idi manang membagi-magi selesai pembahasannya na tokotami waktu sumpajangi agayaro nomor sidi memperingati Maulid Nabi itu bukan hari raya. Jadi bedakan hari raya dengan hari besar Islam. Ia ko hari raya duan rupa itu Allah perpitara na Allah perkorobah. Kalau hari besar Islam itu banyak, termasuk ia nama kadang memperingati, maka itu hari besar. Memperingati Maulid itu hari besar. Memperingati Isra Mi'raj itu hari besar. Memperingati Nuzul Quran, memperingati 10 Muharram itu hari besar Islam. Jadi beda hari raya si bawah hari besar. Ya ko hari besar termasuk kita peringati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, magin atau maulid na sebab syiar taniya syariah. Jadi perlu ibadakan. Apa angkat atau makada syariah na putame na kanati hukum. Ya sengi syiar apa lebangan tomelo palebangi agama na fungan la ta'ala na irampai kehidupan sejarah Nabi na takololongangi pamasina na saba ipukangkit dua telu sipak kinu malabina na bita na takololongangi asalamaka seliwangan lino latu akhirat. Ia kumakadaki syariah na kanay hukum. Makanya ada beberapa orang yang menganggap bahwa memperingati Maulid itu adalah bid'ah magin na sebab na putame syariah. Apa ia kotame syariah mesti na kanay hukum. Kunri mala landasan alena maka dewi kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Sininna anu ya baruwe na denang kana jame na bid'ah si bawa sahabat maka itu bid'ah. Sininna bid'ah pusamanang na sininna pusit de gagawala sangadina neraka. Makanya ya to mamuli o kumanang neraka monroh mage na sabak na putame syariah. Maka de gurut tak ajak mu putame syariah tapi putame syiar, maka mencaji wifadila amal, maka boleh kita melakukan toma-toma lebih jamaah yang dimuliakan Allah. Magi na toma moli na sebab ia pitangi tanda papuji teluri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan adana Abu Bakarang niga-niga tuh mensedekahkan sebahagian hartanya untuk melakukan peringatan Maulid namo telumi dirham untuk memperingati peringatan Maulid na sebab tanda kecintaannya kepada Nabi aga nasa panguluta Abu Bakar si bawa ka matu okori surga pamasina fung Allah subhanahu wa ta'ala. Apa nyata-nyata na yewe Abu Lahab termasuk punggawana KPRE Maria jadi Nabi ta asosining maka de guru tafandrite maka tungka asosining iya ka awat tangan na sebab pacalak kuilalaki buruk nah magai na sebab Maria jadi Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apalagi di umat nah tofada angka hadiri ya gagai de gaga akat tasimata-mata sangadinna wa amantu bi rasul wa bima qala Allahu rasulah. Kita yakin kepada Rasul na samari na angka na toma maulid toma-toma lebih yang ki hadir. Jadi angka tu apatan rebukti Nabi tamakala dan puji umatna kega yero watunna melo lisuri pamasena fungan la ta'ala itu asosini tanggal 12 Rabiul Awal lang itu tahun ke-11 Hijriah bertapatan 60 na telutong umuruk na Nabi tak menra ipelana semen na watakalena na mapat diulun na malam mapisina. Maka ya rawatue melo na lisuri pamasena fungan la ta'ala maka angka 2 telu papasan na palatulori sesena sahabatna aga yero ikatelu nulangi Nabi ta umatna ikasisa pakasuyas sumpanjang ikasisa tumakunray magay melo na lisuri pamasena fungan la ta'ala narampi mopi umat na tumatamalabi jamaah yang dimuliakan Allah. Maka ketika narate yaumul qiyamah manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oko yolona Jibril naite pangulut tak Jibril macan raka rupanna Nabi tak macan la pakita matanna
de gaga warekada na puada nabi tak kuyulona Jibril ketika dibangkitkan oleh Allah sangadinna aina ummati ya Jibril kegamana ngilo umatku Jibril denang kana kada nabi talo kegay ambukku Jibril lo kegay indukku lo kegay baineku wija-wijaku. Tapi ucapan yang pertama kali pamulan na puada nabi tak naletokan na sabak lepalillah o kuyulona Jibril ketika terjadi yaumil kiamah de gaga sangadinna aina ummati ya Jibril kegamana ngilo umatku Jibril. Maka de fangulu tak Jibril ya Muhammad engkaulah manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah di yaumul ba'ats na pamatenna papinadina nabi tak magai nak kitauri aja akamah loyole umat na tama neraka sebelum nabi dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala unrubatuana papojinna nabi tak lori tengana umat na tuma-tuma lebih yang ki hadir. Bahkan narampe sedia riwayat guru tapan ritai angka na angka sewa waktu tangga bani lampi masu nabi tapole ko bolana lu mongolo ko yuluna Ka'bah mak denna oi matanna nabi tak letu oko arona tu mautamalabi yang ki hadir manawa-nawa pasat di pangulut ta Abu Bakar na lu molewi nabi tak malampu pakutanana Abu Bakar maka daya Rasulullah aga pasabari na to terli mak duno oi mata talatu ko janggota aga nasa nabi taya Abu Bakarang mu danila deka oko sila suraku. Maka de Abu Bakarang bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Maka Nabi tak kalian bukan saudaraku tapi kalian para sahabatku seperjuanganku yang membela agama Allah. Makutana Abu Bakar nakadaniga presila surat tayyarumala datu nadini surona Allah Ta'ala. Maka Nabi tak daniwi sula suratku umatku yang akan datang denang kanite rupaku denang kanang kalingi adaku niga nu deni nabi ta idi mana toma-toma lebih jamaah yang dimuliakan Allah denang kerita nabi tak tapi nabi sangat rindu dengan saudaranya niga yero umatna yang tidak pernah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinin na toma-toma lebih jamaah yang dimuliakan Allah. Maka alangkah bahagianya Pak Bu ya kupura ki siruntu nabi tu kilalatin roh. Jadi yana angka tau nasiruntu nabi tu kilalatin roh maka itulah nabi yang sebenarnya magai de gagawa wa muli papadapari rupana nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga angka sitongan na amalan yang diajarkan para ulama dalam ilmu hikmah ia kotomelo sinuntu nabi kilalatin roh. Maka de gorota nomor siding ia kopura komandriwan ni ajak muinum itu pesan na gorota ilmu hikmah ia kome ko siruntu nabi takuilalan nipitin romo ia kopura komandri ajak muinum napakomatin roling kilau kanang baca ia sayyidiya Rasulullah itu 1000 kali napakimatin roh tapi maka de gorota ajak muak beli patapula sonah. Jadi marajing ajak muak beli patapula sona pawi ada lampu patapula sona jagewi beri jamakmu patapula sona asumbako asidako ko 40 hari. Jadi artinya marajing tapi ya situngan nakat tumilo manang peke carana kita bisa berjumpa nabi di dalam mimpi sebelum kita lisuri pamasena fung Allah subhanahu wa ta'ala sinin na toma-toma lebih yang ki hadir. Yang kedua wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin iya tu nabi ta pamase lori sinin na alangi ya senge pamase lori sinin na alangi pamase pole ko aju-kajuwi pamase pole ko olok-kolo lebih pamase daripada nerupatau angka tu hak desakanai maka da ajak muali buana ajui ya kode panamatasa ajak kama muali muak biangi maka itu termasuk mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Makanya nabi pamasi pole ko aju-kajuy. Yang kedua ia tu nabi tak pamasi kolok-kolok magai engkah hak disaknah maka nabi tak ia ko magere olok-kolok kita taruh mataro pisau tak na ege alon na olok-kolok na pati tali ura masampu macolok darana nak doang alena maka okon itu hakikatnya mana ya sange olok-kolok
Tapi ia koto makgere menggunakan pisau yang tumpul batongan na pisau kunro pakai makgere igegere alon na olok-olok na taya patu urat na masesa na mate wa dijaji na tomadosa na de iruntu apalak batu riolo na fung Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ia koto makgere angka tu telu urat mesti patu ia koto makgere. Makanya dia nak gere bawah tu tahu ke gaya roh nomor si di pati urat andrena tenggorokan. Yang kedua peti urat na pasat na kerongkongan, yang ketiga peti na di kanan na di kiri. Makanya termasuk mega to yako magere iti pura nagere iti lari iti main gato magai na sebab tak de pan petu selesai di urat nah. Makanya maka de guru tak iya ko to magere tatari marito yawana ulun na yesi na alon na petu teli urat masapun na macolok darana itu olok-olok na mate sisi na matingan nah. Tapi ang tahu ya na pura makgere iti biasa na reko ulun nah ada kumagi tareko na kada bare de na lari maka de pahan na guru ta Imam Malik de na mategere yetu aga pale mate reko ulia sana maka haram untuk dimakan aye mege na sebab to milo male marepa na kada ya tukas ta iyanu itoki alon na bare de na lari ya ko itoki alon na mate tanya tu mategere tapi mate roko ulia sana maka hukumnya itu haram lenyek na sebab gerena maka hukumnya haram pangulut ta Imam Malik. Termasuk iya ko tomak gere sapi apa aja nah itaro maripung iripu mana ngaji nah napa ni yalangga aworako pura igere mati napa ilage ripungan na maka de guru tak mati masasia tu olok-olok ena mati maka hukumnya haram. Magai melomopi matokah tapi tak tumpu pole koripungan na masisa na mati maka hukumnya haram de na wat diandre pahan na guru tak Imam Malik. Magai iya ko guru tak Imam Malik irite amulangan na irite tu capak nah tapi ia ko pahan na guru ta Imam Syafi'i te pamulan na ia ko puramai mogeri mo baca bismillah na angka darana tak bikotane maka itu hukumnya halal. Tapi maka dek guru ta ilmu hikmah lak bitomanini batongan na irite pamulan na irite te capak na toma-toma lebih yang ki hadir termasuk megatowita iya ko angka pak botinga hakikah iya ko magere manuk 50 manuk nagere nasi di mikarung na pasi lonjo ko tamela karunge milomopi kampak manuk na matok kana mate maka de guru tak mate sesami tu olok-olok ede na mate gere maka hukumnya haram. Jadinya tu biasa mega tahu anu nandri ternyata anu hada ternyata halal makanya ketika dia berdoa dia nala tupak dongen nah mage na seba anu nandrewe dia na halal tu mata lebih yang ki hadir. Tapi ya ko okko pahan na guru ta Imam Syafi'i yang pati porome mogere ya ko deto na masisa na mati pati ura alon na angka darana tak bikotane maka itu hukumnya halal toma-toma lebih yang ki hadir. Makanya Nabi pamasai pole ko olok-kolok itu toma-toma lebih yang ki hadir. Napa ni Nabi tak pamasai pole ko rupa tawi angka to kasiasi lo mangolo ko yulo na bola na Nabi tak maliwas madeka mapal suruh na latala di jigaga mangkai kak maliwasa nga madeka kak melo kak manre na yero watue dito kasi gaga mangkai Nabi tak gangkan na nuli bainena ya Siti Khumairah angka ko tujubaku tanripake ilal lamariye pemberian dari sahabat de tunang kau pakai alengi to kasiyasih nama galo irita pakaian nalana jubana Nabi tak de nang kana pakai pemberian pole ko sahabat kendo na bawa ko tangana pasai mailo na balu jubana Nabi tatoma-toma lebih yang ki hadir nagorangi ya ayyuhan nas ang kejubana Nabi tak mailo ka balu 200 dinar ya ko 200 dinar kurang lebih apa 1 juta tako angka to mega waramparan nama heto maluwa nama sakadar karomana tapi sayang 1000 saya de nakilo matana nang kalinga karebay maka angka gare jubana Nabi tak mailo ibalu 200 dinar maka napodangi pembantuna atanna ala ko diulawang apadatu dinar okupati muwalianga jubana Nabi tak nalina jubana Nabi tak apadatu dinar okoyolona tobutay may gawaramparan na nalay jubana Nabi tak tatik pituli wa apamane itu masuk waktu isya
Jadi sekitar kamu 5 menit ya riga 6 menit untuk kita melakukan peringatan Maulid. Rewa kapai mang watuna nala jubana nabi tayyroto to mege waramparanna napa jemmok kuyuluna matanna nabati salawa baraka salawa makilo matanna yoroto botai onuriona makilo matanna napodangi atanna umardeka kangko engkau ala ko diulawa siaga mulekau nape jubana nabi tak napanya matalu tau to matamala yang ki hadir tania pa nabi tak nape jubana mancaji pamasi di telue tau ke gayero mancaji cogi to kasia-sia makilo matanna to bote mardeka to ni nangit dende hamba sahayanya narewa lo bolana to matamala yang ki hadir maka de gorota iero na baca salawat tu bote nakila matana itu salawat Nabi Adam. Makanya maka de gurut ta al Imamu al Hatab ar-Ru'aini al Maliki angka tu pak donga pak japi mata iya ko ibata iya tu de nakanna kila sepat di mata de nakanna kila sebuta lahir bating. Magini ya kada salawat Nabi Adam nasabak Nabi Adam pamula bata iya salawat riwatu i pancajingan narifung Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ia tu Nabi Adam ipancaji apa sulapa mancaji rupah makanya engkau tanah api na angin makanya ia tu oli tak juku tak pasalan na pole ko tanai urat tak bukut tak pole ko wai na pasat tanyawa tak pole ko anginge darat tak na pasut tak pole ko pi siama na mancaji rupa ye senge pangulut Nabi Adam suku ancajingan nah maka na tonangin na Muhammad makanya ia ko tomak bicara lahiran ioloi jaji Nabi Adam na ia Nabi tak tapi ia ko tomak bicara hakikat ioloi jaji Nabi tak na ia pangulut Nabi Adam kega buktinna suku ancajingan nah natonangin ron na Muhammad kedua lecen nur na Muhammad oko watakale na pangulut Nabi Adam na patapa ko kanuko indo limanna mudani ko Nabi tak maka defungan la talah Adam ia ko mudani ko Muhammad maka ale dua wali indo limamo pasidupai kanukunna mo bati ye salawa purana na bati ye salawa pangulut Nabi Adam na takoniti rupana Nabi tarikanuko indo limanna maka de gurota al Imamu al Hatab ar-Ru'aini al Maliki yoko angka tau tayya nakan nala sapat di mata tayya nakan nala sakatara dek nakan nala sabuta lahir bating iya ko matangangi te bako masigi narate asan na Nabi tayya ropa bange natakuyala dua wali indo limata na ipasidupe kanukunna ipadapay kuyulo na timoy bate salawat na Nabi Adam isaula itumpo na matay baraka salawat Nabi Adam de nakan nakila sapat di mata leto matita kaya gayaro tabacay marhaban bi habibi wa qurratu aini Muhammadin ibni Abdillahi sallallahu alaihi wasallam maka yatuna napake makamla tumata taryolo tumata malabi yang kihadir termasuk yaitu ya ko tomatanga mengaji ya ko angka ayat tarate innallaha samiul basir lipangi cinampa tali barakat na baca korangi karena itu banyak di akhir ayat mega ko lala korangi ia ko taruntu yero ayat itu matanga mangaji lepasaki na segurota tali barakat na baca korangi tapak dapat dua wali indo lima tak bacangi salawat na isola tumpun na matata si terodo cilita maka kita tidak akan mati dalam keadaan buta dan tuli termasuk ia ko bangi tahu maka de gorota ia ko bangi tahu secara hakikat waka buku-buku ia ko kama tahu waka ura-ura makanya ia ko angka tahu nakan la sa buku-buku la sa ura ia ko bangi te akin rolaki na sabat tokang ati napani ia ko pure batawe tabace pak dongan nah Allahumma rabb hasihi dakwati tamma salasayro tale dua wali pala lima tak nai pak dape kuyulo na timu tabace salawat bikatallu sapuru wa takale tak barakatna maka de guru tak de nakana kila sebuku-buku na tomati termasuk yaitu makanya itu anak ketika lahir itu disunatkan diasankan telinga kanannya diikomakan telinga kirinya magai nomor sidi digaga sak dan nangkalinga sengadina sak dan na ambok na nasan nepungan la taala yang kedua serikuamangi waktu na ibadah cili atau nah waka buku-buku nah ikamakan ngido cili abiona waka ura-ura nah yana angka anak nak kenal sa anak
biasa ketika lahir mapecak siwali kak daro ulunna mabicu siwali di mana ajena tabangang tungka as-sujuma barakatna ya tubangi waka buku-bukunna dena ganna sitong suku jukuna uratna bukunna na mancaji anak sehat barakat ketika kita bersalawat kepada Nabi. Ya natu ya Pak Burala saana situngan dah. Ya kong kanana na kanna lasa virus polio de na melok jokat tabangi do cili atuna tungka sojuma. Tabangi do cili atuna takang makangi do cili abiona barakatna suku ya tujukuna suku bukunna uratna na mancaji anak sehat toma lebih yang ki hadir. Termasuk angka salawa ibaca ia komelo itambeya warang parangi matinulu apolenga dalek na laketa itu salawa Jibril. Maka dari gurota abasa kumpul martapura termasuk salah satu wali kutub ia ko angkat bate salawat Jibril kasih seburi lelan sawani ia warengi dalek tan di sakna risisena apa sulapalino tambayangi warang paranna na denang kana mati lisatna pak barasanna. Termasuk angka salawat ibaca kotomelong mapamulatana salawat na ulat celak dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Angka salawat ibaca telum masyarakat tomate iyaka awatangan na tomate tak na sebab pacalak kilalaki buruk na letu asok kiamat batongan na banyak termasuk iya tuasan na nabi itu papa salamat. Makanya yako angka balamilo pole biasa makade tomatot tak Muhammad dina jaji itu abalai magai dalam satu kitab Allah turunkan dua malaikat jagawi irotawi nadena kena abala nasaba asanna nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam lari anak tasipati nah tapagala uko urajue nakada indok nah Muhammad dina jaji buat lofonganana nomok buat tebasa temak darawat takalinah magai urat taya petuk uli taya sape juku taya malara darat taya masolok nyawa taya Allah ia kode nasi turu elo na puangi magai na sebab salawat kepada Nabi mancaji papa salama okoi tengana umat nah toma lebih yang ki hadir sini na toma lebih jamaah yang dimuliakan Allah. Maka memagi-magi apa yang kami sampaikan pada peringatan Maulid ini na yalai sidi dua telu pangkau kemalabi na tofada lolongangi asalamaka seliwangan lino letu akhirat sehingga kita bisa berjumpa Nabi di lelenna surga pamasina fung Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barakana sebab pamasih na tofada yakani dua wali limatan na tofada cenga ribitare mak dararari na sebab pak dongan na tomilau mancaji wipatang pak baraka pamasih sehingga ilolongangi asalamakan idimana rilalanda yang masigi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi kafir lana wa liwalidina wanharhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub ilaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الحياء منه والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.